کرم بکن به هفرمش خودان ایسارا چپکه که گرم پیشکش بکن. دوستنو د خزمتا یا بوریده ما دست بهین کرنا مجاره که تایبت کریه یا که خودان ایسا لسر آخفه بو و وی بخوا لسر را گهاند بو و نهشت گو پیخمبرکی دن واری لسر با آخفش بو گرنگی آوه دوی ام کده بکن دا ام بیکی ماسی بن و کو ام کده نکن ام زو بکون جه کو خودان خودی دخوازه ام تیده بن دا که ام د انجیلا متا دا بخوینن قنج گهدار بکن بیکی ماسی بن چاوکو باوی ویل آسمانان بیکی ماسیه دماوی اف گوتو بو او بخوا لسر مجاره که تایبت دو آخفی بفی شیوهی نامه خواه بداوی کر ام دکارن وی نامه ببن لهر آلی جه آلی جیانا ما د پارچای که مینج بشه دست بیکر بشیرتی لسر چیا هر وها گلکی اف گوتن دوباره کربو و گهدابو کو جیین کفن راحاتبو گوتن لی از جوارد بیشم اف هاوک دوباره دبه دوی پارچی تفیده توی دگلک آیتان ده لور ببینی ده آیتا 43 آیا کو بخواه بری وی راگهاندنا هاتی گوتن ده آیتا 48 ده لی راگهاندنا وی گریداییه به تواهی نامه یاره وطای بیکیماسی چیه؟ یعنی تو بیکیماسی به هموین گو خودان جدلی تر راگهان دیه دریا گوتنا خودان ده نگره که گوتو ده قنجیه ده بردوام بکی لی گره که گوتو جیانا خواه بکی گو وگو خوده ده خوازی نا خودان ده آخفش گوتنا پیروز هکه گوتنا خوده جتره ها راگهاندن و تو تیگهشتیه ده او کار خوده جتره جنهاو بیوه لجمتا پابنده که جانی تی پیدا کرن جوی راگهاندنا تایبت را جبر وی که گره که هون بیکی ماسی بن ده انجیل آمده ده بیکی ماسی بن چاوکو باوی ویل آزمانان بیکی ماسیه و ده آیتا 43 آنده ده بیجه و بهستیه که هاتیه گوتن جه جیرانین خو حز بکه و جه دجمنین خو نفرتی بکه اف ده پیمانا کفن ده بو آنها ده پیمانا کفن به پیمانا نوره برهف بکه لی از جواره ده بیجم جه دجمنین خو حز بکن و جبوین کو تنگاهیه ده دن و دعا بکن و جبوناین کو ظلمیل و دکن دعا بکن پنج کومکین مروفان هنه ایسا جمع دخوازه کو ام تشتکی جوان را بکن ده پیمانا کفن داشته ده هات خواستن گو تو جیران خو حز بکی و جه دجمنین خو نفرت بکی لی آنها چه دبه ده وی ام جه دجمنین خو حز بکن ام چاوا دکارن جه دجمنین خو حز بکن اف خور دخوازه من بشکینه گلو ما ده وی از زنبیلکی تاشته هر هفته از جیره بشینم کی دزانه ده بکو تو روژه که وصا بکی او باویجه چمکی درامانه ویده او جحره چمکی او نزانه چه دبی چه دبی ده کوراهی آدلیته ده او لیکی دزانه روژک جروجان ده خوده تباجو دا تو وی کاری بکه لی بلی لکو خودان دست ناوی تتا وصا نکه واطای اوی چیه کو تو حز بکی تو وصیتا و سوزین خودان بکار بینی و دا خوازین بوان بکی جبو جیان اوی کسی تو کس دوی جیهانه ده نکاره لپیش ما بسکنه نشکه و هگر کو جبر ستم کرنا مبه آنج بو مباجون کو ام شاشتیه بکن کو کسک دور توا ده چاوته و تو یان کسی دن زوجی بن لفر پابندیا تا خویاد با اوه خباتا روحین خرابن ین کو اف کس آنین جبو تا بخابینن ننشکه ویا کو کسک تو ببینی تو نایج دست بردان او لبکو او ابلیس او یکاری دکد جیاناوی کسی ده که تو راستی کسکی هاتی کو برکش بنت دکشینه ده جیه کاری ده او دخوازه تا بکوشه زانبه کو ابلیس دخوازه تا بخابینه وصیتا ایسا چیه؟ تو دکاره جوان نفرت بکی و وان جزا بکی نا دوید تو جوان حز بکی خدای من هیزه که خراب هیا دجیانا وی کسی ده دخبته و ابلیس دخوازه کو منجی بخابینه نفرت چین خو پیروز بکن دما کو یک دروا لسر دویت بکه هکا جه پشتا لسر تا باغفه هکا دروان لسر تا بلاف بکن ازی بهلم کو او کس لدادگه بسکنه
وصا بکە لێ بهێلە کو ئەو دجڤاتنامەیە خودێدا بسەکنە من نەهێلا کو ئەو لە دادگەهێ بسەکنن چمکی دادگەه بخوا هاتیە داگرتن ji dozên li ser ev Ez ê wê bihêlim ji kesên ku Xwedê nas nakin. Ez ê ber bi dadgerê yekane ve herim yê ku dikare reşa min qenc bike. Ez dixwazim bereketê ji jiyana wî kesî re bînim. û çi tişta ku li ser jiyana min dibêjin ez dixwazim ku ew bistînin qasî du caran lê ji bereketan. Anha ez ê parêzgerekî herî jî hatî ji cîhanê de bigirim yê ku tu doz ji destî wî naçin. Xudan İsa Mesîh ya İsa ez niha xwazim tu jiyana min bi kar bînî ji bo tu jiyana wî kesî pîroz bikî û ji bo tu deriyên ezmanan ji wan re tivekî. Bo tu nehêleyê şerxwaz jiyana wan bixapînî. Ez naxwazim têkiliya min biyê şerxwaz re hebî. Ez wan pîroz bikim. Ji ber ku ew di xefkayê şerxwaz de asê mane. Ku ez rastî wan hatim û min dît ku ew mirovnî xerabin, ez ê di İsa Mesîh de ji wan hez bikim. Nefretçiyên xwe pîroz bikin. Kesek rikê xwe ji me nagire bêsedem. Ku kesek li dijî te rabû divê tu bawer be ku tiştek li pey heye. Kesin hene tehmil nakin serkeftina kîbe bibînin. Demên herê dilşad di jiyana wan de dema wêneya wî kesî diqirêj bikin. Dixwazin derawan li ser bikin û navê wî bikin di heriyê de. Heke wan wisa bi te re kirin, qenciyê bi wan bike. Helbet ez ê tiştekî bikim. Bersiva min wê di cîhana ruhanî de be. Ya Xwedê, ez dixwazim tu wî kesî azad bikî, wan şiyar bike, çavên wan veke. Ji ber ku ew kesê jar wê bikeve çalekê de nema dikare jê derkeve û anha derfeta herî mezin di destê wan de ye di jiyana wan de. Va desthilatiyê di dimwe da hûn pêl mar û dû pişkan bikin û hemû hêza dijmin û tiştek zayînê bi we neke. Ya Xudan, ez ê hêza te anha kar bînim. İblîs bexçika xwe bibe. Rahê ji derawên ku te kirine devê wî kesî de û yên ku hewl dikin min bişkînin. Çimkî ez ê anha jiyana mirovan teva pîroz bikim di navê Xudan İsa de. Gelek ji mirovan hewjenînên bi şerxwaz re dikin û piştî demekî pirs dikin. Ez nizanim çima Xudan min pîroz nake. Ji ber ku tu peypêkê masiyê nakevê. û ji bo yên ku silmêl we dikin dua bikin. Ma ew serokê karê te ye, ma ew karmende ye, ma ew hevjîna te ye. Ez nizanim kî bi te re baş e lê ji bo wî kesî dua bike. Ya Xudan, ez dixwazim ev kes bi te pîroz bibe. Ez dixwazim ew kes azad bibe di navê Xudan İsa de. û berdidin we. Ew kesên ku xerabiyê bo dikin û sîtem dikin, Xwedayê min, ew ji sîtemkirina min bernadin. Ew hertim min sîtem dikin. Îcar Xwedayê min, ez ê gotina te bikar bînim. Ez ê qenciyê ji jiyana wan kesî re bixwazim. Ez ê ji wan hez bikim. Xudan İsa wê ji min re got. û ev rave kir di ayeta 45 de, heta ku hûn bibin zarokên bavê xwe yê li asmanan. Ma gereke ez çi bikim? Yên ku Xudan İsa gotibû. Çi li vir gotibû? Divê ez her tiştî bikim heta ku ez bibim lawê bavê li asmana. Lê ma qey min İsa qebûl nekiriye? Belê, lê ku min ev her pênc bûyeran nekirin, ji bîr bike qebûla xwe ji Xudan re. Xoşewîst û tiştek heye divê tu bikê. Heke tu xwe bi yên ku Xudan dibêje nekire, tu yê nekaribe bigihêje asman. Lê min texmîn kir ku ez bigihim asman tenê gereke ez İsa qebûl bikim. Belê divê tu İsa qebûl bike. Lê tiştek heye ji qebûlkirinê bezintir e, tu pênc bûyeran bikî. Heta hûn bibin lawê bavê xwe yê li asmanan, hûn ê tu caran nekur an jî keçên ji bavê xwe re bin. Ku we ev her pênc bûyeran temam nekirin. Lew ma bêkêmasî bin, çawa ku bavê wê li asmanan jî bêkêmasî ye. Pênc merc, bi rastî min İsa qebûl kir û divê tu van mercan bigihînî serî û heke te temam nekir, tu yê nebêkêmasî be. Lew ma bêkêmasî bin, çawa bavê wê li asmana bêkêmasî ye. Ku tu bixwazî lawê Xwedê be û derawan bikî û kînê hilînî û hestpêkirina nerazîbûnê û hestên birîndar bi te re bin û ji Xwedê re dua bikî, ku kesekî bikuje ji vê beske. Cure bi cure kesê ku di axifê Xudan İsa ye û tişta İsa dibêje her tim rast e û dixwazê tu lawê Xwedê be. Bihêle ez ji te re nimêj bikim, bavê min di navê Xudan İsa de. Ez li virim bona spasiya te bikim ji bo vê demê. Ji ber ku tu axifî ya Xuda
و لفر مجاركي قلكي مزن لهوردورا باجير نميش دكن بمنرا لفر مروفن هنا دبيجن از دخوازم بفي نامه بجيم از دخوازم نوب بم بترا وان مروفان بپاريزه يا خدان آليكاريا وان بكا كو إيسا قبول بكن و نوب بنو جيانا خوابن انتا باوي من يا خده جيانا وان مروفان بگوهرا بناوي خدان إيسا آمين. گلو از دکارم بکاری خوی قنج خلاص ببم؟ خوشکا من يا هيجا كو امكاري قنج نكن ناخو افدين بونا امريكارن دو بندي بن آنگركم قنجيه بكن آنگركم خرابيه بكن بكارين خراب امي تمن قلكي بدن لي بكارين قنج امي قلكي بيروز ببن لي بلي خلاصية مناي إلا بقبول كرنا عيسى مسيح وكو ام جوي بخوازن تيكا دلي مدى و ام دست بجيانا خوا بكن سر قوتنا خدان عيسى قوت قبول كرنا ويتني نبسا بينج بوير هنا خدان قوت او کسی گو صبر بکن حیا داویه او سرکفن همو مروفین گو ایسا قبول کرن و دبگو هجمارا وانا چند ملیونک بن دریا برنامه من دا آنجی گو آنها بمرنا و پر مروف جی دست خوبلند کرن وان جوینه گو ام گریددن لساو پاولو آن لکودرا جیهانه تاوان ایسا مسیح قبول بکرن لباله ماقی او بردوام بون نا قد نبردوام بون و پاشه او خلاص نابن و تشتی هری نباش گو دجیانا مده چه ببا او گو ام خلاصی خوی ابدی و اندا بکن چمکی فرصتک امیدن تنیا حتی داوی امش خدا قد ببن دکرنا قنجیه ده بردوام بکا کارکی نقنج نکا دل خود تسلیمی خدام بکا بوی اولا با و تشتی جیتی خواستن اوی بکا از حز دکن زانی بم ما پرستن شویک شوین لمیجه نمیج او دما گوتو بخوده را باخفیل سرگوتن اوی دما گوتو بخودان را باخفی گرکت دوی دمی ده پرستنی جوی را بکی و واطای پرستنی چیه؟ یعنی تو رومتی بده ناوی وی تو رومتی بده صفت خدانی خواه جبو وی جبو کرنین وی بو سوزین گودانه و جبو همو دمین گو آلیکاریات تیده کر نمیج ولو کوردره نمیج او گوتنین گوجدلی تدر دکفن جبو برکتنی گوتو دخوازی دجیانا تدهبن آنتو سپاسیاوی بکا آنتو هیزا خودان بکاربینی دا گوتو زنجیرا تواقود بکی و گرک هر مروفک بباواری دعا بکی نشان سرکفتنی و بفی اوایی دی خودی هر مروفکی پیروز بکا اجوا دخوازم گو آنها هم بسکنن چمکیزی دعا بکم امی آنها نمیج بکن و امی همو کینه جدلی خواباویجن همو خمگینیه و همو لوازیه همو کارین خرابیه و امیج همو آستانگیان آزاد ببن یا خدان ام لور دهبونا تی پیروز ده دسکنن ام تینا ور خدای من ام باوری و خب دعا دکن یک بباوری جمروفان رگو سوز دانگو جیانا که نو درباس بکن جبو مروفنا گو دخوازن سینورکی ج ایشکین خوار دینن جبو مروفنا کو دخوازن سینورکی ج خرابیا جیانا خوار دینن باوی من از نتنش بو وان مروف گول ویدر جویانا دعا دکم لیش بو همو مروفین گول در دورا جیهانینا جبو همو مروفین گو همو جورین آستانگیا دکشینن آستانگینا مزن و سکینین دجیانا وادا و زحمتا گلکی گو او آستانگی رابن و دیسا گلک گو نهین گو خوب جیانا وان مروفان و گرتنا یا خدای من گلک جارا ام به ایهانتی حسیان جیران ما آنجی گلک مروفین دن و فیا برینه که مزن دجیانا مده چکریه و تشتکی خراب دجیانا مده چکر کسن هنکو نما کارن گو نمیش بکن آنجی گو جیانا که قنج در باز بکن یا خدان او بخمگینیه و گریداینا لیا خدان ام گوتنا تزانن ام سوزه تا دزانن و ام دزانن کو ده عرض و عزمان ونداب بن لقد گوتنا تا وندانابه لو ما ام البرتا دسکنن آنها لبرکانی و شفایه یا کو مج همو گو نهن و پاقش دکه و یا گو همو حس کرنن هندور ما تیر دکه گو لهمو دعاین ما برسیف دده یا خدان دوی دمه ده از بباوری خو و بباوری وان کسی دن و دبم یک جبو گو یا خدان هر خرابیه که گو خب دلی و گره دایت تو پارچه بکی امشتا دو خوازن های خدای من گو تو آنها وری و معجزت خو پیک بینه ورا شفا بکا ورا بگوهرینا ورا بردوامیا وی جیهانه بگوهرینا خوشویست من افدم دما ویا بخدان را باخفن
دلê xweşbûyî vekin û dê şefaya we wê zû bi zû derkeve û dê dewlemendiya we bi ser we de were û paşê dê hemû astangiyê we çê bibin. Xoşewîstên min, anha dest bi duayê bikin. Bi navê Xudan Îsa dua bikin. Çimkî di vî navî de hêz ji we re heye. Bi navê Xudan Îsa hêzeke we heye ku hûn ê xerab biseknînin. Hêza we heye ku hûn her xerabiyê di jiyana xwe de bavêjin erdê. Bi navê Xudan Îsa di wî navî de hûn dikarin her tim serkeftî bin. Ya Xudan, we ji destpêka porê we heya binê lingê we azad bike. Bedena we şefa bike, nefsa we şefa bike, ruhê we şefa bike. Bi navê Xudan Îsa malbatên we pîroz bike. Bavê min xoşewîst jiyana we tevî pîroz bike. De bila xwe bişon û xwe pak bikin. Di xwîna Xudan Îsa Mesîh de ez emr didim her rihekî xerab ji van mirova derkeve û dûr here. Her xerabiyek hat sekinandin bi navê Xudan Îsa.